Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang sembang alet-alet sarang sami. Sapun api katrane raina mangken? Cek Bu Guru. Inggih. Dumugi sarang sami kena lan rahayu nggih. Nggih sane api yang Ibu. Ya diastun sane mangkin raga nyalanin pembelajaran daring. Yang Ibu dumugi alit-alit sarang sami tetap semangat nggih. Nggih sedurung pembelajaran rahina mangkin jagi kelanturan ngiring iraga berdoa dumun nganutin kepercayaan masing-masing. Nggih durusan kedua kelas pimpin doanya nih. Durusan Pinky pimpin doa. Timpang-timpang mekejang, ngiring berdoa dumun. Berdoa puput. Ini semua Pinky. Alit-alit ini absen, Iwau, Ibu sampun kemargiang ring WA group. Ampun sami absen? Sampun. Nggih, sampun nggih. Nggih yening sampun. Sane mangkin ngiring iraga magendeng juru pencar. Nih, mugi alit-alit tetap semangat. Nih. Terus menggandeng juru pencar. Ayo. Pencar. Juru pencar. Juru pencar. Mari jalan pencar ngejo Lanturang male indek tepuk PPK. Jurusan kira mimpin tepuk PPK Gilang, nggih, mimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, diri, Australia, Integritas. Mute tumun sentana di sana. Jadi mangkin
mangu sastra nggih. Mangu sastra cingain irika halaman 55. Nggih. Ibu selanturnya wacen buku punika Ibu icen galah 5 menit literasi ngewacen buku punika. Nggih. Nggih Durosa. Nggih sampun nggih. Nggih yening sampun sane mangkin Ibu jagi metaken sareng alit-alit. Napi alit-alit taen mirang anak Mapidarta? Nggih, Mang Ari taen mirang anak Mapidarta? Nggih, taen nggih. Sira malih taen mirang anak Mapidarta? Yang Bu. Nggih, cek pisan. Ring dija alit-alit mirang anak Mapidarta? Yang perpisahan kelas 6. Ring cek pisan. Ring ini. dija malih? Nggih, ring lomba malih. Ring dija malih? Ring hari kemerdekaan. Nggih, becik. Ring utawi ring televisi mangke wonten anak Mapidarta. Nggih. Yening benjang pungkur wenten lomba pidarta. Tapi alit-alit melat nyarang punika? Ingin mengikutinya? Melat Bu. Nggih, melat dan sami melat nggih. Sane mangkin Ibu guru nyobiahang indek tetujon iraga melajahin indek pidarta ring rahina mangkin nggih. Indek kompetensi dasar nggih punika memahami struktur dan teknik pidarta basa Bali. Talar tetujon iraga melajah dan pidarta ring rahina mangkin. Tetujon pertama siswa mampu menganalisis struktur dalam teks pidato bahasa Bali dengan tepat. Sadarapun kalih, siswa mampu menyimpulkan isi pidato bahasa Bali dengan benar. Dan kaping 3, siswa mampu menciptakan pidato dalam bahasa Bali sesuai struktur. Ring pertemuan sana sampun lintang, Ibu sampun ngewentuk alit-alit dados kalih kelompok. Kari eling sarang kelompoknya nih. Kari ngangge kelompok sane sampun wenten kan sampun Ibu bagi dados kalih kelompok. Iwau alit-alit sampun ngewacen buku mangu sastra punika. Lirika sampun jangkep pisan nika ngenenin indek pidarta. Nggih, sampun wacan? Nggih. Wenten sana durung ngerti? Durung resep nggih, yening kenten alit-alit sana mangkin biar sayang video sane sobiahang Ibu niki nggih.
Piar sayang video puniki. Sampun ke Jinga? Nggih. Piar sayang video puniki nggih. Nggih, Bu. Semangat sekarang kami perkenalkan nama Ibu pemilih Pasti Sane Mangkin Iragam Majahit Pidarto. Sampun kali tadi ini nami kita Pidarto. Ini durung ngiring belajar sarang-sarang ide Pidarto. Yes, Sane Mangkin Ibu jadi neraka ide Pirasan Pidarto. Jadi biar sayang dengan penjelasan puniki, Pidarto inggih punika daging pitayenan sanéka wedar ring sang sareng akeh mangga prasida karesepin saha kalaksanaya. Pidarto inggih punika maparajana wedar daging pitayenan ring sang sareng akeh nganggen basa Bali alus. Selanjutnya dengan Soro Pidarto manita cara pakaian. Pertama, wonten pidarto dadakan. Pidarto punika tidak memargi riyantokan sang sane pacang pidarto punika nadaksara kasudi mapidarto. Sane kaping kalih wonten pidarto tutur utawi pidarto lisan. Pidarto sane sampun kaparidap tabang langkungan tur rikala pacang pidarto sang sane pidarto nenten nganggen teks. Sane kaping 3 wonten pidarto sesuratan. Pidarto sane nganggen teks. Sane rikala pidarto taris kawacen teksnya sane sampun kasaya gaya. Sane kaping 4 wonten pidarto arga tutur. Pidarto sane kabantayang nganggen ringkesan teks. Sane mangkin aturan Ibu nekataring ide wangun pidarto. Wangun pidarto punika wonten papat. Wonten murda utawi judul, wonten purwaka utawi pamakbah. Sane kaping 3 wonten daging pidarto lan sane kaping 4 pamuput pidarto. Kang pertama wonten murda utawi judul. Patut kasurat manut utawi tema sane sampun kajantenan. Sane kaping kalih wonten purwaka utawi pamahbah. Kawedar pinake pendahuluan sane daging. Yang pertama matur suksema, pangasuti, dan yang ketiga melumurang pangayu bagil. Kaping 3 wonten daging pidarto. Daging pidarto kawedar manut tema pidarto sane sampun kajantenan. Kaping 4 wonten pamuput pidarto. Pamuput pidarto madaging kirang langkung. Sane pertama wonten pacutatan daging pidarto. Sane kaping kalih menas panampura lan sane kaping 3
pangastuti pamupun. Teraturnya nih, inde ketika sang pidato. Pertama, wonten wicara. Wicara inggih punika nenin inde topik utawi untang saking pidato sane prasida nulun hayun para pamiyarsa. Saking kalih wonten wiraga. Wiraga inggih punika semita, raras, agam, utawi bahasa tubuh sang sane pidato. Saking tiga wonten wirama. Wirama inggih punika tata swara sane mapaitetan ring swara vokal miwah intonasi sane anut ring unggalan negara pangda kapiyasayang lembut. Inggih sane kaping 4 wonten wirasa. Wirasa inggih punika rasa penghayatan dikala pidato mangda daging pidato punika prasida nudut pitayon sang sane irengah. Nggih, jika iwau inggih materi pidato sane mungkin utang Ibu. Nggih, alit-alit nika wau Ibu sampun nyobiahang video ngenenin inde napi nika? Video wau Pidato. Nggih, becik pisan berarti sami sampun miarsayang. Nggih. Sira uning napi pidarto punika. Nggih, jurusan Pria. Napi pidarto punika? Sira malih presiden nyobiahang? Nggih, wawanin malih. Tapi pidarto punika? Pidarto inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring sang sareng akeh. Nggih, becik pisan. Pidarto inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring sang sareng akeh. Nggih, ijen tepuk tangan dumun majang ring ria. Nggih, tepuk tangan dumun. Sampun becik. Nggih. Nggih, alit-alit nika wau ngenenin inde pidarto. Sane mangkin lanturang Ibu wau Ibu sampun ngirim ring Google Classroom inde LKPD, lembar kerja peserta didik. Nggih, ring Google Classroom. Sampun cingaan dekah? Nggih. Yening sampun sane mangkin ngiring blik bagang utawi didiskusikan sareng kelompok. Nggih, wau kan sampun membentuk kelompok sane mangkin
diskusi yang nika LKPD nika sareng kelompoknya nggih. Nggih durusang diskusi sareng kelompok. Nggih, niki Ibu share malih ring layar niki indek LKPD sane jagi ke Blikbaga. Sampun cina ring layar? Sampun. Nggih, sampun. Niki indek LKPD. Wau, Ibu sampun membentuk kelompok. Alit-alit menjawab niki sareng kelompok sampun membentuk dados kalih kelompok. Nggih. Wacen dumu niki. Nah, niki ring LKPD wenten soal niki latihan ngenenin indek. Nah, niki made kajudi dados pemilet Wimbekara Mapidarte. Angge memperingati bulan bahasa Bali. Nanging made sedih riantukan made durung tetas uning teken teks pidato sane sampun kekaryanin. Sampun nganuten wangun pidarta napi durung genten nggih. Aduh mangkin made kengken sane mangkin pidabdabnya ne. Nah, rikala majalan muleh made ketemu sareng Ketut. Made macarita ajak Ketut indek ia merasa ngetug sawireh kasudi nyarengin Wimbekara Mapidarte. Ketut nyicanin semangat majeng imade dur mapi teket kene. Yening teks pidarto sampun nganutin wangun pastike sampun becik. Nanging made kari merasa sedih. Dikobat nyane made nenten uning pidarton nyane sampun patut napi durung Ketut sayaga nulungin made. Ipun aja kedadua menganalisis teks pidato sane kekaryanin oleh made. Nah, niki teks pidato sane kekaryanin oleh made. Ngiring cingaken alet-alet. Utawi diskusi yang sarang kelompoknya ne. Niki teks pidarta sane kekaryanin oleh made. Analisis niki sampun patut napi durung. Ring Google Classroom Ibu sampun ngirim nika alit-alit pasika sampun ngaken nika nggih. Nah, pike pidarta made sampun patut. Nah, niki mangkin iraga Blikbagang utawi diskusi yang sareng kelompok. Nggih. Sampun nggih? Sampun bosan menjawab nika? Sampun? Nggih.
Nggih, yening sampun sane mangkin ngiring diskusiang ring soal nomor 1. Nah, petaken soal nomor 1. Indek napi sane kirang ring pidarte made. Indek napi nggih durusang cawes kelompok 1 Wahyuni. Nggih durusang cawes. Enten dumun, buka mic-nya nih biar Bang medingahan. Nggih. Nggih durusang. Hanya apa, Bu? Indek napi sane kirang ring pidarta sane kekaryanin made nika nomor 1. Sane sampun ke diskusi yang wau. Indek pemuput pidato. Nggih, becik pisan. Sane nenten wenten tapi indek pemuput pidarta nika cawesan saking kelompok 1. Mungkin cawesan utawi jawaban saking kelompok 2. Nanti nggih durusang Bayu. Tapi kelompok 2. Indek daging pidarto Bu, daging pidarto Bu guru. Nggih, cawesan saking kelompok 2 sane nenten wenten ring pidarta made kacawes indek daging pidarta. Nggih. Ibu guru paripurna yang malih Ibu sempurnakan nggih. Sane nenten wenten ring pidarta sane kekaryanin oleh made niki nggih. Indek pemuput pidarta. Nggih, sane patut nika sane benar jawaban saking kelompok 1. Nggih, tepuk tangan dumun. Ican tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk Wahyuni. Nggih, tepuk tangan. Nggih, lanturang malih sane soal sane kaping kalih. Ngiring benahin pidarta made apang dados pidarta ane patut. Nggih. Sira presidennya wes. Yang Bu Guru. Nggih, becik pisan nggih durusang tinggi cawes. Titiang nuna sinampura gengrena sinampura antuk kewangian titiang sane nenten patut ring arsan soang-soang Bu Guru. Nggih, becik pisan nika cawesan saking kelompok 2 sampun becik. Nggih, tepuk tangan dumun. Nican tepuk tangan majang ring Pinky saking kelompok 2. Nggih. Lanturang malih sane mangkin indek soal sane nomor 3. Soal nomor 3 ngiring analisis wangun teks pidarta made. Nih, ajak menganalisis. Sane nomor 3. Durusang cawes kelompok 1. Kelompok 1 sirah. Nggih, Mahari. Yang Nggih. wenten murda purwaka daging kenten Bu Guru. Nggih, becik pisan sane wenten ring pidarta sane kekaryanin made punika indek wenten murda purwaka lan daging pidarta. Nggih, sampun becik cawesan saking kelompok 1. Nggih, tepuk tangan dumun. Tepuk tangan jan tepuk tangan majang ring Mahari sane sampun nyawe. Nggih. Sane mangkin
Ring soal nomor 4 niki wenten teks pidarte. Teks pidarte sane mamurda Bali Pulau Seribu Pura. Nggih, alit-alit kan sampun ngewaca niki ring Google Classroom iwau ibu sampun ngirim. LKPD puniki, alit-alit sampun waca niki. Nih, nika teks pidarte. Pengertiannya indayang simpulang pitekat napi. Sane wenten ring pidarte puniki. Nenen dek napi niki. Ring pidarte punika. Sira Presida nomor 4. Yang guru. Nggih, durasang. Nggih, cipsan. Napi, dek napi. Dekat napi nang sana wenten. Kesimpulan sanewenten ring pidarte punika inggih punika keakehan pura ring Bali Bu Guru. Nggih, becik pisan. Nggih, ampun becik nika paripurna yang malih kiden ke kesimpulan utawi pitekat sanewenten nggih punika keakehan pura ring Bali. Tentu mawinan kawastanin Bali Pulau Seribu Pura. Nggih, sampun becik sawesan saking kelompok kalih. Nggih, tepuk tangan teman ajang ring jejong. Nggih. Sampun gawe. Nggih, sampun nggih. Sane mangkin yeni ngalit-alit sampun tetas uning. Indek pidarte ane mangkin ane sana tiang ibu alit-alit presida ngarianin teks pidarte nggih. Sira uning benyang pungkur alit-alit nyarengin lomba pidarte apang presiden nyurat teks pidarte pedidi yang benyang pungkur nyarengin lomba sira uning boleh juara kan presiden boleh hangjina nggih. Ane mangkin alit-alit mekarya teks pidarte nganutin wangunnya nih sane medaging murda wenten purwake daging lan penutup nggih. Nggih durusang alit-alit mekarya teks pidarte sane nganutin wangunnya nih. Sampun nggih, yen sampun malih jebos teks pidarte punika kirim ring WA Ibu nggih. Foto nika kirim ring WA Ibu nggih. Sampun. Sane mangkin iwau punika sampun kabeli bagang indek pidarte. Sane mangkin
sira sane presida nyutatang utawi menyimpulkan pepelajaran ring rahina mangkin. Yang Bu. Inggih, durusang. Pidarto inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring sang sareng akeh. Lan indik soroh pidarto, wangun pidarto, lan tetikes pidarto. Nggih, sampun becik pisan nih wau raga sampun melajahin indik pidarto. Pidarto inggih punika daging pikayunan sane kawedar ringsang sareng akeh sane mata tujon sira sane mirengang prasida karesepang. Nggih, saler wau melajahin indik napi tetikes pidarto, wangun pidarto, utawi tapi soroh pidarto. Nggih, sampun becik pisan. Nggih, tepuk tangan numun. Jangan tepuk tangan numun majang ring ria. Nggih. Sampun presida nyutetang. Nggih. Sadurung pepelajaran rahina mangkin jagi kapuputan wenten sane mutaken janing nenten alit-alit tapi sampun tatas uning sampun becik pisan nggih. Inggih duaning sampun galah sadurung Ibu Sinep antuk Pramosanti ngiringi raga berdoa dumun nggih durusang ketua kelas pimpin doanya. Nggih durusang Pinky pimpin doanya nggih sedurung pepelajaran rahina makin jagi ke puputa. Nggih, Ria pimpin doanya nih. Nggih. Miring sarang-sarang berdoa dumun nanutin kepercayaan soang-soang berdoa ngawit. Berdoa puput. Nggih. Semua alit-alit sareng kami ane mangkin sinep Ibu antuk Paramosanti. Nggih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.